Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay, Senyor Pedro, nakalaba ako. Kaya't ko mga alaan ti sweldo. Sige. Ited ko ti sweldom. Ngam sakbay na, agsarita tapay. Doray, kaano asakaam ta insaldam kanyak abalay ken loteyo? Ay, kwa senyor. Awan pa'y mo't pang sakak. Iremedyo Inkarim kanyak akalpasan ti 2 bulan kat sakaamon. Tano di mo masaka, kukwa kun ti balay kan lotem, taday ta titulagan ta. Kwa, senyor. Namwa ka manugal kagayam. Ket nalabit na naabak ka, iswa di mon masaka ti insaldam kanyak. Tanam namam siguro, agsugal ka, ket madoble ti kwartam. Senyor. Naku namidi nga emergency ti pangusarami ti kwarta. Isu nga imanugo ta kamang salda iti balay kan lotem. Angam sugal met gayam ti nangaramatam. Senyor. Ket laglagi pa am toray. Iti ganito at di mo masaka iti naituding aldaw. Kukwa kon ti balay kan lotem. Kaya't nasawan. Pumanaw kayo ni tinayjay abalay. Senyor, kasyan na kami awan sa bali apapanan may. Bayam tay remedyok ti pangsakak, senyor. Masapol nga ikalay sam ni Roslen. Tapno saan da tayo apapanawon diti balay ken luti tayo. Nakasalda iti ama na to'y balay ken luti tayo, anak ko. Saan ko nga ayatan ni Roslyn, nanang? Ni Angie ti ay ayatek? Ay, awan maganab mau iti dadya babae. Kita aman ti kabibiyagda. Padamot laida na kurapay, kan uliladan ademang. Iso ti kayat ko ama asawa. Gaputa iso ti ay ayatek. Awan pang saka tayo diti balay kan luti tayo. Sa dino nga iti papanan tayo, no papanawon da tayo dito. Basol yu day tananang. No saan nyo ko mga insalda? Di saan tayo ngagparikot? Di kan sumugbat pa'y. Basta ikalay sam ni Roslen. Nang runa kat bak nang da. Kita man, nagdakil ti sweldom kas driver ni Roslen. Saan? Jacket? Ni Angie ti ay ayatek. Ket iso ti kalay sa. Naimbag, tay may kayo manin aglaban na Doray. Apag iso, updated ko kada kayo. Amok ang magustuhan nyo. Ha? Anya ngay day tamam, Roslen. Ikan kayo iti alahas. Ha? Alahas? Juan, itod kun kada kayo tay aritos kan kwentas ko. Naumak naminan kadagijay nga alahas. Ay, talaga, ma'am? Itod mo kanyak? Wala na. Imbes nga ilako, itod ko laangan kada kayo. Ay, nukasta. Agyaman ako na ay Ma'am Roslen. Ngam, kaya't ko atulungan nak iti anak nyo. Gapot na aggusto at talaga kan ko. Awan pa rin ko titi dayta, ma'am. Kasanungay daytan. Nakurapay kami laang a pamilya. Sakat ti balay kan luti may, nakasalda kada kayo. Awan parikot iti dayta. Nulakat agkatuluyan kami kini Frank. Ay, hindi ka danag, ma'am. Kasaritak ni Frank, may papaniti dayta. Frank, mapanta iti mo. Adda kayat ko agatangan. Kunak mo iti opisinang ti papananta, ma'am. Mapanta pa iti mo. Taado ti kayat ko agatangan. Sige, ma'am. Kayat ka nga igatangan iti arwatam. Tadyak kayat adudwala ang tikawus mo apag sinsinno katang. Ma'am. Di ka nagkadkad. Diyak kayat ati driver ko, kapimpiman iti imatang dagiti gagayam ko. Di ka nagkadkad. Basta aglayon ta ijay mall. Manang Angie, itay ka payapalpaliiwan Di ka ngamin matagtagari. Gapo ka di tabas ti nagpaparlo rita? Pampanunutak ti masakbaya, minda. Ngamin, nagsardeng kan iti panagadal mo. Sana parikot day tamanang. Takalpasan ang mabayadan ta ti utang ta.
Agtuloy ak nga agadal. Ngam no mabalin. Saan ka kumangagsarda nga agadal? Manang, agtrabaho ako maiti sa bali. Kayat ko ti agkatulong ija Manila. Tapno matulungan ka nga agbayad ka dagiti utang ta. Imbagak matenken ka, adyak kayat nga umadayo ka. Kasano no, dadakas ang mapasamakan ka. Ay, anyamat nga minan ti kastoy, manang. Nagdakkel agad ti utang ta. Naimbag kumamat no sana pimusay ni nanang. Awan sirbi ti inutang ta pinagpa-ospital na. Anya nga rod ngay. Nalabit nga ijayin at talaga tinagpatinggaan ti biyag ni nanang. Kat, kasano itan manang? Saan data asardangan dagiti agsingsingir ka data? Ano san talatan? Tinapatag. Adda maitid ta nga oray sa gabas sitlaang. Iti kasta, inot amaksayan ti utang ta. Nanang, nagpintas daytoy bag nga insangpot ni Manong Frank. Hinginaan. Ay na, uray ti para kanyak adaster. Nagpintas. Ginatang kano ni Ma'am Roslyn, idinapanday jay mool. Kan, ado ti ginatang na para ka ni Manong Mau. Talaga? Nagsaya atan ni Ma'am Roslyn? Ay wen, pudnot ako nam anak ko. Isungarod ako na ka ni Manong mo nga ikalay sana kumalaangan ni Ma'am Roslyn. Nagsaya atan no kasta, nanang. Iti kasta, mairanod tamot iti kinarangay. Bayam, takasaritak man ni Manong Mau. Ay, uwan ka ayam. Ayan ni Manong Mau. Nakitak matarimwar itay. Nay, napananangay katrabeng. Jak ammo, nanang. Basta rimwar. Apaman ana idisuna dagito insangpet na. Oh, ato iti kape. Nagkape ta. Nalamot ita arabi. Agyam anak. Kumusta kan, Angie? Nasaya at latta. Sika? Kumusta ti trabahom kas driver? Awan parikot. Kaya't ko kumaapumanaw tan iti dayto a lugar. Taapay. Umadayo ta. Jak kaya't mapukaw ka iti biyag ko. Sikat ti ayayatek. Awanan sa bali. Apay ka di akas ta ti ibagbagam, Frank. Agayat kanyak ni Ma'am Roslyn. Ket iso ti kayat ni nanang a para kanyak. Anya? Iso na mabalin, umadayo ta. Kasanon ti kabsat ko? Isurot ta. Frank. No talaga nga ayayaten nek. Umadayutan. Mapanta iti adayo a lugar. Ket ijaytan nga kalaysa. Diyak kaya ti agdarasudos, Frank. Saan anasaya at ti kayat mong aramidan ta? Ay ayaten ka. Ngam saan nga umanugot iti kayat mo. Kagrunaan na. Ado ti utang mi ababayadan mi. Sang kumapay day ti a problema. Sakbay asang wak ti maipapan ka data. Sige. Sika nga rin ti makaam mo. Papa, pangaasim. Bayam kumapay lang ti balay ken lote da Frank. Kaasim at da Frank. Ken maysa, di namot ammo nga insal dagayam ti inana ti balay ken lote da. Maruam dalang no kasta apampanuyunuyam ida. Papa, ay ayatek ni Frank. Anya? Agayat ka kin ni Frank? Awan la ka din ti sabali a magustuam. Awan, Papa. Iso laang tinamagpitik iti pusok. Iso ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Ang Pangaasiyo, Papa. Kayat ko nga agkalaysa kami kin ni Frank. Naragsakak iti tong palbiag ko. No iso ti maasawa, Papa. Oh, sige. Sika nga ron ti makaam mo, iha. Ato yan ti pagbayad ko, Tata Mario. Pasensya kayo kumapay lang, iti day ti maitid ko kada kayo ita. Barang manayo nakto pa inton sumaron no. Sige lang, Angie. Ininutom lata na bayadan, tinautang nyo kanyak. Sana bale, tawan porsyento na. Dayta ti dakkel unay apagyamanak, Tata Mario. Nasayaat kayo launay. Oh, Angie. Ada ka matgayam. Juan Daniel.
Ala, padawan kayo pa'y. Tainak ijay pigir eh. Sige, tata, katagyaman nakmanan. Umay ka, Angie. Mapantay ijay kusina. Inta mangi sagana iti meriendaan ta. Ay, nakababain mo't, Daniel. Umay kakit din. Amok amabisin ka. Amok asaan ka pa nagarmusar. Sakbay ngay may ka. Kasta nga, Rod. Ikatpod no amabisinak. Umay ka nga din. Mapanta ni ijay kusina. Kunak man no merienda, ngamin na po'y kan si daan ti kananta. Katun tapno mabsog ta. Di ka nga rod nagarmusar, o di manganta. Ala, mangantahan. Nagimas ti si daan ta. Sige, mangantan. Kan sakbay nga agawid ka, inta pa'y mangala itinatnatang ayawid mo. Ha? Ay, saanan, Daniel? Nakababain mo't. Siyak lang nga rodan ti si uutang kada kayo. Kanayon dakpay nga ikan itinatang. Katmaan awan matdakas na. Ken, uray man, tas ipupuso mat nga itid ko. Saan mo matatakawan? Alaman laangan. Nakasaysaya at kaa talaga, Daniel. Ala, mang puros ta iti nagduduma abo nga tinateng. Naglawa at talaga ti kanatangan nyo, Daniel. Isumat lagayam ang nakabakbak ng kayo. Adapay poultry kan pigiri ni tatang mo. Adupay tibaka na Uy nga, Rod, nakaapapal kayo. Nagagat kami lang amin. Isu akanayon met ti parabor kada kami. Kaya't naasawen, no nagagat ti tao, adumet ti magimulan na. Sa bagay, gusto ka. Ala, mang puros takit din iti yawid mo anate. Nagpayag ka, manang. Nagado ti agururay a customer. Nagawid ang tidaduma. Agsublida ka no laangan. Ay, kasta ka di? Duduata ngamin dito'y parlor. Iso ano kasta nga do ti customer. Di ta amin maasikaso, ida. Papugisak man. Nagawid akpay ngamin ijibalay. Inyawid ko pa'y tinatang nga inted ni Daniel. Nagado ngamin. Talaga? Libre? Wan. Ala, mabiit la ang taasikaswak ti may sa customer. Rabin, kaya't kunti agawid, Ma'am Roslyn. Saan pa'y? Ditay ka pa'y. Kaya't ko nga uminom ta. Adda silad apagturugam dito'y panay. Kan adda kawas mo dito'y. Kompleto. Gaputaing gatangan ka. Kan nadalos, gaputaing palabakon. Ma'am. Di na kun awagan iti, Ma'am. Roslyn ko namlatan. Jacket maturog dito Agawid ak, Ma'am. Di na kumapaayan. Nabanugang. Iso akayat ko ti uminom basit. Tapno daras ang makaturugak. Daniel, apay adi ka pa'y maturog. Nagpaangin akpayla dito'y balkon, Papa. Papa. Agkid-kid kayo kadi. No agdato na kini Angie. Sana ngagpilpili iti parakan ka. Basta laki din na saya at ugali na. Ken saan asadot. Papa. Tamumat, jak kayat ti sadot. Nagagat kami iti day di mamam. Isu ngay masenso ti biyag tayo. Wan, Papa. Amok day ta. Awan pakibiyangak iti kayat mong arman. Basta'y pasiguradom anagagat. Ken nasaya at ugali na. Agyaman na. Takinayat mo ti simurot kanyak di ti restaurant. Ibaga mo na niya ti kayat mo nga ibaga kanyak, ma'am. Tani, kasapulan dak iti parlor. Ni ka di Angie, ti kaayan-ayat ni Frank. Wen, ma'am, ni manang ko. Kasano nga mo makaayan-ayat ni Frank ni manang ko? No, kasta. Isugayam ti kaayan-ayat ni Frank. Wen, ma'am. Sige. Dayta na ang ti kayat ko adamagan. Mabiit na ang... At ti kwartan, kukam dayta. Ha? Ni, nagadudaytan, ma'am? Sanga pulo aribo a pesos dayta. Kukam daytan.
Basta nayunak to pay data. Basta liklikan lakit diti kabsat mo ni Frank. Ay, saan? Diyak awatan day ta kwarta, ma'am. Sige, inako ni J. Parlor. Di mo kayat ti kwarta? Diyak kayat ta kwarta, ma'am. Mas kayat ko ti pagbanogak a kwarta. Kan maysa, no may papan kadamanang ko ka ni Frank, di mo ko mariribukan ida. Gaputan naragsak da iti ayat da. Frank, dito'y kagayang balay anaturog iti rabi. Wen, senyor. Pinilit nak ni Ma'am Roslyn. Awan ka no ti kadwa na nga uminom. Amum ka di nga agayat launay ni Roslyn kan ka? Senyor. Amum, Frank. Napili ak iti agbalin na manugang ko. Kahit no mabalin, diyak kaya tikasken kalae nga may sa driver. Ngem no agked-kedak, sigurado agumura kanya ti anak ko. Senyor. Kayat ko, ngay kalaysam ti anak ko. Anya? No ikalaysam ni Roslyn, saan kayo napapanawan iti balay ken lotiyo ngayon salda ti inam kanya? Mabalin ka di ngayon inutan milangan na bayadan, senyor. Ay, sana mabalin. Nagkari ni nanang mo, nga igulpi na nga isublikan niyak di kwarta. Ang no saan, talaga at agikwaak ti balay ken lotiyo. Anya? Basit lang ti lotiyo? Kat saan ko pagtatakunan? Ang no diyo masakay, tinasaw nga aldaw apan ang sakayo. Kaya't naasawen, kukuakon. Kat ilakok meten iti sabali. Iti kasta, may subli ti kwartak. Senyor. Ita, no napatagkan ka ti balay ken lotiyo, ikalaysam ti anak ko. Taday ita ti pakaragsakan na. Diyak ay ayatan ni Roslyn, senyor. Nagpuskol ka tarupa mon, takasta ti sawam kanyak. Nagpintas ti anak ko, ita, kasta ti ibagam. Dayta ti pudno, senyor. Saan tumot lang ang naragsak ni Roslyn? Gaputa saan ko nga ay ayatan? Sige. No kasta ti kunam. Sika ti makaam mo. Frank, ada nakitak apagatangan ta iti usarin ta iti kalaysa. Anya? Frank, ikarikan ka. Agbalinak anasayaat nga asawa. Sikan tulat ta ti ayatak. Ipaay ko amin akayat mo. Ngem adan ay ayatek. Ikalaysa na, Frank. No di mo kayat amapukaw ti balay. Kan loteo. Umanugot nga ta ni Frank, amang ikalaysa ken ni Roslyn. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta ita alawas ana paulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Frank, ada nakitak apagatangan ta iti usarin ta iti kalaysa. Anya? Frank, ikarikan ka. Agbalinak anasayaat nga asawa. Sikan tulat ka ti ayatak. Ipaay ko amin akayat mo. Ang adan ay ayatek. Ikalay sanak, Frank. No di mo kayat amapukaw ti balay kan loteo. Saan ka ko mga garamit iti banag apagbabawyam to iti udi na? Apay ko mga agbabawi ah. Sikati kayat ko amakatakunay na iti tungpalbihang. Ngem saan ka ngay ayatan? Okay lang, Frank. Tamamati ang masurusuro nakto nga ayatan. Agkalaysata, ket awan to ti pagbabawya. Pangaasim ka di amari kandida, tadimon porsyentuan, dyan na utang ko iday. Inutot latan abayadan. Aging gaita, di ka pa'y nakabaybayad. Manon abulan tinapalabas. Kung nababayadam adagos,
Ngam di kamot nagbaybayad. Di ka agdanag, tain-inutak abayadan. Pinautangan ka ide iti 15,000. Takunam nga emergency. Ang insugal mo lagaya. No imbagak mat ngayon inutak abayadan. Di ka di makaaw-awat. Tasi ka pa yun ti adaganas ng agungat. Kaya't mo ta ipabarangay ka. Anya? Apay, di mo kaya't adeng gantibidot mo? Sige, nukastamot laang, ipabarangay ka laangan. Ay, kwa. Ay, saan ta ka din apadakulan da ito'y marikandida. Ikarek, inutak abayadan. Saan ko apagtalikudan? Daniel, anak, awan ka ditipanggap mo ang mga asawa. Aglaklakay ka na, baro? Papa, awan pa niya mamong kanya ka nobyam. iyam amok to inton manobyak, papa. Sino? Ni Angie. Ni Angie asi uutang kanyak? Wen, papa. Sipod pa'y. Ag gusto akon kan kwa na. Day talang, tadang aminan kayan ayat na. Ada ka dipanggap mo ang mga gawkan kwa na iti kayan ayat na. Awan, papa. Ngam sa anak amawanan itinamnama. Nagadua babalasang dita. Amok day ta, papa. Ngam no ita. Awan panggap ko nga agaram iti sabali. Gaputan ni Angie ti ay ayatak. Adakan ka dayta. Papa. Siya kung timang bayad itinatda nga utang ni Angie. Kaasi damat nga kapsat. Gapo iti dayta nga utang da. Sandan ang nakapagtuloy ang nagadal. Anya? Iso siya kung timang bayad iti utang da kada kayo, papa. Hay, makapabuisit talaga. Agsasaro na o ti umay agsingir kanyak. Da kayon tumat nga minanang. Di yu lang maisardeng ti agsugal. Agraman samot kararwayo kat insugal yun. Ay na, sumardeng ka man si kasusan. Di kay ngamin agsugsugal Insardeng ko, tatalaga nga awanan pagsugal ko. Agbaybayad ak itan ti adu nga utang ko. Isu nga ita, pagbaybayad tayo la iti utang tayo ti kwarta tayo. Kat uray siyak, nagsardagak pa yan nga agadal. Gaputa dinak kabailan apagadalan ni Manong. Gaputa mapmapan iti utang tayo ti matmatgadan na. Di na konsideran! Tasa anak itan nga agsugsugal! Talaga ka di mo kahit nga umadayo, Tanji. Pangasim. Kasi tinakunak. Sa anak-anak kasagana iti kayat mo ang mapasamag. No talaga nga ay ayaten, nak. Sumurot ka kanyak. Ay ayaten ka unay, Frank. No kasta nga rod. Sumurot kan kanyak. Naawaga kong taygayem ko at taga Isabela. Ijay ti pagkamanganta. Saan ko ang mabalin a panawan ti balay mi? Kaya't nga rod asawan. Adinak ay ayatan. No mapukawag iti biyag mo. Awan ko matipagpabasulan. Anya? Frank, anak, pangaasim. Ikalaysam ni Roslyn. San abale itanapintas mo? Kanbak nang. Ado ti kwartana. Importante lang tati kwarta kada kayo, nanang. Amom ka di anak. Kunan ni Roslyn nga iso ti makaam mo iti panagadal ti kamsat mo. Oh, di dakkel agin awa day taken ka. Kabalak apagadalan ti kamsat ko. Basta mo nalakid di ti aginot. Tasaan lang nga iso ti gastusak. Agraman masapsapol tayo dito'y balay. Kastamat tan ti adu nga utang nyo. Kasan tayo no papanawod na tayo dito'y balay. Umanay ka diti matmat gadam kas driver. Kanti tangdan ko nga aglablaba para ka na tayo. Pagabang tayo iti balay, pagmatrikula ti kamsat mo, kan para iti masapsapul tayo. Kano di mo ikalaysa ni Roslyn, amang ano ikatan nakakas driver na. Mang sapulak iti sabali apanggadak. Anak, nanamnam ay ti trabahom kas driver ni Roslyn. Kan susweldoan na ka iti dakkel. Ayatom ni Roslyn, tapno saan tayon nga agrigat. Dakkel atulong iti kabsat mo no ikalaysam ni Roslyn. Kaputa isunto ka noon ti magpaadal iti adem.
Kasta tinasaw kanyak ni Roslyn, manang. Ti amo ni Manong Frank. Ikanak kano itidakkel agatan, basta alukuyan ka amang liklik ka ni Manong Frank. Talaga nga rod nga agayat launay ka ni Frank. Kasano day ta, manang? Ay ayatak ni Frank, Minda. Nasakit kanya no sabalit ikalay sana. Kat, anya nga rod ti aramidam, manang. Mga ramid kan iti pamuspusan, tapno da kayo matlang tagkatuluyan. Ngam sa anak-anak kasagana nga agpamilya. Sana ko napanunutan, manang. Makaamu akon iti bagig. Ay, sana mabalinti kasta, Minda. Agladladingit kan tulakit di, manang. No da kami ti aggagasat ka ni Frank. Da kami lata ti agkatuluyan. Ngam no saan? Aglaw naktigasat ko kenkwana. Nalabit. Saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Imayak dito'y parlor mo, takayang ka kasarita, Anjay. May papanitian niya, nana. Mabalin ka di, awaswasa mo tayan ayatyo iti anak ko. Nana. Adan na kaitulagan ni Frank. Isano babalin? Waswasa mo tayan ayatyo adwa. Huh? Saan ka akayat amamanugang? Iso adi mo ko man ipilit pa'y. Gaputan no si kati mamanugang ko. Kanayon kanto apagikarwan. Tandaanam dayta. Nana. Nalawag ka di kan katimbagak? Saan ka apagan amamanugang? Mabit man lang. Itay pa'y adumdum mga itibagbagam ka ni manang ko, Nana Doray. Nasaya tanangag mo dagitimbagak. Sige. Ulitam nga ibaga iti kabsat mo, tamang ano di na maawatan dagit imbagak. Nana Doray, nakababain ka iti kasta nga ibagbagam? Apay, asino ka kuma nga agsasaw iti kasta iti kabsat ko? Apay, baknang kaya? Anya? Ibabain mo laang ni Manong Frank nga anak mo iti kasta nga ugalim. Agraraman ka kit di Neta! Manugal ka, bakit? Apay, ipagarup mo ka di? Kaya't nakamat ngagbalin akatugangan ti kabsat ko? Excuse me! Minda, uston, sumartin kan. Bay anak lang, manang. Jak magustuhan ti sasawin na kan ka. Kunamlan asino. Idinto tanay lumlum iti utang gapo iti sugal. Minda. Heh! Laglagi pang timbagak, Anjay. Saan ka kayat para iti anak ko? Iso aliklikam! Ma'am Roslyn, agyamanak di nagpintas a shoulder bag. Di na kun awagan iti, ma'am. Manang kunamlatan kanya. Gaputa agbalinak to nga ipag mo. Aywan anya. Apay adi mo lukatan deta shoulder bag. Takitaam tilinaon na. Ha? Anya ka di tilinaon na. Kitaak man. Ha? Kwarta! Sagsasangaribo! Juan, agenroll ka. Tapno ituloy mo ti agadal. Pudno ka di? Sobra-sobra dayta, Susan. Iso ang mabalin mo lata ti gumatang iti kawas. Kanda dumapay nga arwatam. Ay na! Agyaman unay, Manang Roslyn. Agyamanak! Dokasta, imay ni Roslyn? Wananang, ngam sinukon matlang ni Manong Frank. Kahit anya tinted na, ay sigurado nga da. Basta umay dayjay, at dalata itod na. Inted na dayto a shoulder bag ko. Kita am tilinaon na. Dayta. Nay, ay, nagadumot na dayta a kwarta. Wananang, iso arumarak, tainak gumatang iti agkakapintas akawas ko. Ay, ikanak na rin mo iti kwartam anak ko. Nagaduday ta. Oops, di kay ikan, nanang. Ha? Kukwak lang daytoy. Kan, para iti panagadal ko. Apay ngay adinak ikan. Uray 2,000 lang ang pagbayad ko iti utang ko. Ay, saan, nanang? Para kanyak lang daytoy. Nagkunangamin amanugal kayo. Kasta itahan ti panagsasaom kanyak.
Agpay sumit. Nadaan ka laang iti ado a kwarta. Kasta di pa nagsasaom kanyak. Basta di kay ikan iti kwarta. Amin lakit din may gaman mi a kwarta ka ni Manong Frank. Kat mapan iti utang nyo. Dita kayon. Rumarak. Inak gumatang iti agkakapintas a kawas Ay, ko. Susan, ikan nakiti kwartam. Dita kayon. Mabitlang, Susan! Ikan nakiti kwartam! Frank, isardeng mo iti nalatak a restaurant. Iti paborito a panganan. Sige, Mabisin na. Sika, di ka kadi mabisin. saan? Upay kas na. Mangan kalat na. Agsangot na amangan. Sika lang ti umunag iti restaurant. Urayan ka lang diti kotse. Saan amabalin? Diyak kaya't amabisinan ka. Duwata amangan. Kumusta? Hello, Manong Daniel. Tumataar ka ah. Ha? Agyaman na kaamin da. O, Kat, umay ka agpapukis? Ngam, okay lang ang matabuok mo. Malaksid no agpadalos ka iti kuko. Umay kayo lasarong karan. Sinayang mo man ti oras mo nga inmay ditoy. Naimbag kumamot no saan nga ado ti trabaho mo iti garden mo. Ayos lang. Oh, kasano? Pangaldawin. Intay mang restaurant. Ay, adabalon mi. Awan mo't lang customeryo. Mangrikap kayo kit din. Tayntay mang restaurant. Wen Manong, mangrikap kamin. Minda. Intakit din Manang. Italaang manan nga ilibre na ta ni Manong Daniel. Wala. Tulungan kayo na mangrikap. Manang Angie, kitaan dagiti umunag dito yung restaurant. Ni Frank. Asino itayan ti babaya kadwana? Ni Roslyn, ti amo na. Intayon, rumor tayon dito eh. Ay, saan ang Manang? Umuna akong arumwar. Saan? Agtugaw ka lang, Angie. Awan ti dakas na ramidan tayo. Mangan tayo lang. Awan tinas ka na pagdanagan. Nakita na tayo ni Manong Frank. Ha? Timak deren. Kat umasidag dito ayan tayo. Bayaan nyo lang nga umasidag. Anya ti keta sa wanda ito Angie. Apay akadwayo ni Daniel. Ada ka di dakas na iti dayta, Frank? Katsika, apay akaduam ti amom amangan dito. Amok ti kadwak. Anya ko matimadi iti dayta. Kasmet kada kami, aggagayam kami atalo. Anya ko matidakas na, no adda kami dito'y amangan. Daniel, kaayan-ayat ko ni Angie. Laglagi pang dayta. Di mo kumagamdan nga agawan kanyak. Di kagdanag, jak agawan kan ka. Ngem panagkunag, kat saan ka maibagay ang kuana. Ngamin, di ka makatagdar itig bukod mo asaka. Anya? Oh, kumit kita dito iti amo. Mapankan iti ayan na. Laglagi pang Daniel. Kaayan-ayat ko ni Angie. Oh, adto iti pagbayad yu iti kinan nyo. Bayad na kon. Kaasi kayo man. Sapay class a restaurant dito inastrakyo. Adi yu man lakinita no maibagay kayo ditoy. Nagalas at talaga ti tabas ti dilang Miss Baknang. Oo, pidutan yung ti kwarta. Taing kay agbayadan. Sana nanas ka na si katiagbayad iti kinan. Adda kwarta nga ibayad ni. Oh, talaga? Sika, adda kwartam? Adto'y ti kwartam, Miss Baknang. Alaam matlaang. O saanon? Kukwamon, iniggamamon, iso anarugitan. Dita kayon. Barsak mo kanyak ti kwarta. Kukwam lang ta kwartam. Jakpagan ano? Anya ti mapasama ka, iti dayta agundaway. Gagayam, di uliwayan na denggan, di tuloy te serya tayo ita alawas ana paulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagalas at talaga ti tabas ti dilang Miss Baknang. Oh, pidutan yung ta kwarta. Taing kay agbayadan. Sana nanas ka na si katiagbayad iti kinan ni. Adda kwarta kapag bayad ni.
Oh, talaga? Sika, ada kwartam. Oh, adto'y ti kwartam, Miss Baknang. Alaam lang. Oo, sanan, kukwamon. Iniggamamon, iso anarugitan. Kita kayon. Yung barsak mo kanyak ti kwarta. Ukom lang ti kwartam. Tsak pagan ano? Bastos ka! Awan respetom! Sika ti bastos! Minda, sumartang ka. Huston Minda, bayaman. Suron kon iti dayjay abak na. Nagbayag ka iti unag. Kasanumat ngamin, pinagsasawanak ni Angie. Imbarsak na kanyak ti kwarta nga intad ko apagbayad da ko maitikin nanda. Anya? Nagalas gayam ti ugali ni Angie. Inaramid na ti kasta? Wan, nabainanak unay iti kasjeng inaramid na. Ola, pagandara mo to'y kotse, tamapantan. Papananta? Ije balay, kayat ko ti aginan na. Inton bigatan amapantay iti opisina. Frank, dito'y kapay balay, kayat ka ang kapatpatang. Sige. Saan ka di ang mabalin nga ayatan? Amumot pa ni Angie ti ay ayatek. Kasanon date na. Adan nagkinaawatan da iti kadwa da alalaki iti restaurant. Anya? Saan mo ka di ang maawatan? Titigtig na ida? Agpagayam dalaan. Frank, bay amo ni Angie. Siyak ti ayatam. Di kagdanag. Saan ka ngagbabawi ang mga kalay sa kanya? Mabit lang. Mangirwarak iti arak. Saan? Jacket yung uminom. Ramanan tala ang tiginatang ko nga anak. Naimas day jay. Mabit lang kay nakirwar. Gundaway ko inanday to'y. Idi pa'y laakayat ko nga aramidan day to'y. Ngam awan gundaway ko. Iso nga ita, agbaligi akon. Ikak iti agas ti arak apara kini Frank. Kat kalpasan na, agtinagan kanya. Sorry kalangan, Angie. Kukwakon ni Frank. Oh, at iti basom, Frank. Saan unay anapuno? Kunakan ka aramanan talaang. Saan tang agbartag? Oh, atoy. Sige. Oh. Anya ti... Roslyn, adda ka iti abay ko. Juan, naimas ti turog mo. Anya ti kahit asawon da ito'y. Nagayatan ta adwa tinapasama, Frank. Saan ang mapalin da ito'y? Saan ang mapalin? Tata Mario, at iti naurnong ko akwarta. Imbagla ang maikisay iti utang ko. 5,000 laday tata. Nagbayad ak ngamin iti rentak iti parlor. Binayada rin ni Daniel ti utang mo kanya. Di nakadimbaga. Ngam saan na kay manugot, tata? Apay nga iso timang bayad. Kat siyak mo tinakautang. Ang binayatan nan. Isobliyo kan kwa na timbayad na, tata. Kat awaton nyo da ito ibayad ko. Di kay agdanag. Barang dakdakkel ton ti maitad ko inton sumaruno. Mananggun dawayak no kanunungak ti kayat ni Daniel. Ti utang ko, siyak ti mangbayad, tata. Agtaod iti bukod ko apagbannugan. Ada ka dito paraangan mi, Daniel? Nangyagak iti prutas. Abokado ka na saba. Insarak ni Minda. Dinakmat kaya ta pagawidan. Nasken nga urayak kano ti ilutluto na merienda. Kasta? Imbaw nak dito'y paraangan. Ta dito'y kakanon nga urayan. Ken, kahit ko ti agtugtugaw dito'y. Taboy buyak dagiti nagduduma asabong. Angie? Frank?
Anya ter aramidem dito'y Daniel. Nangyagak lang iti prutas para kada Angie. Umanaw kan. Jack kayatin nga asit gampay ti kaayan ayat ko. Awan dakes na, no asit gak man ni Angie. Gapot pagayam kami laeng. No agawom kanyak ni Angie. Agpin natay talangan. Sa anak amabuteng ken ka, Frank. Huston! Frank! Di mo dangran ni Daniel! Huston! Di ka agdinangran! Saan ka akabuteng, Frank? Nakasaganak alumaban kan ka. Daniel! Pangasim! Agawid kan. Kaya't ko akasarita ni Frank. Nangagmuti imbaga ni Angie. Daniel, pumanaw kan. Masairak gapo iti masansan a panagkadkadwayo ka ni Daniel. Kasano nga mo amasansan ti panagkadkadwami ka ni Daniel? Kat man-mano makita ka. Pasensya kan. Ay ayaten kang amin. Iso adyak kayat nga dalalaki akakuy-kuyog mo. Numabalin kat umadayutan dito eh. Diyak kayat yung umadayo asisyak lang. Gapota sa anak tumutla na ragsak no di kakadwa. Frank. Umadayutan. Sukunan kayo kani minda intong rabi. Kat mapantayo di Isabela. Adda agur-uray at trabaho ijay. Frank. No ita. Kayat ko pala ang alipatan ti maipapan kadata. Anya? Ipamaysam ti imatang mo iti pamilyam. Tulungan pala ang ti inam nga agbayad kadag iti utang na. Ha? Awan ti inlimod mo kanyak maipapan iti parikot mo iti inam. Kat kasta akmat kan ka. Ammom no anya ti parikot ko. Iti yadayo ta. Agtinulong ta. Tapno masulbar da kita aparikot. Timportante kat maadaywak ni Roslyn. Panagkunam ka di kat makatulong iti parikot mo ti yaadayo ta. Ang mga nuan adapay adumakal ti parikot. Ha? Frank. Waswasan tan ti amin kadata. No si kanto ti kagasat ko. Datan tulat ta ti agkatuluyan. Kat no saan. Nalabit asaan adata tinaituding iti tunggal maysa. Anya? Agwin naswastan, Frank. Sulbarang pay nga umon na ti parikot mo. Kat kasta akmat. Pinungpanak. Nakitak akagap-gapo dito ini Frank. Pudno gayam. Nga agsinsin narak kayo pay lang. Anya? Ha? Saan ka ang maibagay ka ni Frank? Siya ti maibagay kan kwa na. Iso ang mabaling ka di aliklikam? Apay, mabutang ka ang mapukaw mo ni Frank? No talagang ay ayatan na ka. Saan siguro ang makisinarak kanyak ngagpakaasi nga umadayo kami ditoy? Anya? Apay, maaklon mo ngagkalay sa kayo nga oray si kalaang ti agay ayat? Saan ka kadi amabain? Ngam sa bagay, si kajay tao nga awan bibiyang mo itirik na ti sabali. Tinapatagkan ka, katipagayatan kan pakaragsakam. Mano ti kwarta ang kasapulan? Liklikam laang ni Frank? Awan serbi ti ado akwartam. No saan na kan tumot laang nga ay ayatan ti pakikalay saam. Naglaing ka, sumo. Dita ka man langan. Mabit lang. Binalas ka laang iti panang tungpang kanya. Asitgan kayo kumaitay. Nga makitakkat ka ba alam-alabanan ni Roslyn? Daniel, uray siya. Nakita nga rin ti panang tungpa ni Manang kankwana. Si marunugayam ka ni Frank itay. Ngam saan nga amo ni Frank dayta? Winaswas kon ti ayan-ayat mi ka ni Frank. Iti kasta, saanan adumakkel pa iti parikot. Nag-break kayon? Sigurado ka iti dayta nga inaramid mo, Angie? Wan, Daniel. No jak waswasan ti ayan-ayat mi. Sigurado ariribukan nak ni Roslyn. Sigurado mo't analiday ka. Gapoy iti dayta. Awan anyaman na. Tatalaga adyak mapatgan ti kayat na. Ti umadayo kami adwa. Frank, manipod itan. Dito'y kan balay nga agnaan. Iti kas na. Iti kanito ang kasapulan ka. Makaumay ka adagos. Anya?
Di kagdanag. Nayunak ti sweldong. Ala, adakan ka dita? Oo, madlaw ko analiday ka. Di ka agliday akas na. Madadaal ti kinataer mo. Anya ka di ti paglidlidayam. Ibagam kanya, barang makatulong akan ka. Di balay kan lote mi. Kaano nga ta mabayadan mi? May salaang tisungbat na data. Agkalaysatan. Anya? Agkalaysatan. Kat masulbaran ti parikot mo. Lukasta, agkalaysa kayon kini Frank, iha? Sigurado ka? Wan pa man, agkalaysa kamin. Sakbay amadlaw ti tiyan ko. Anya? Papa, isagana tayon ti kalaysa kami kini Frank. Oh, bagay ko kadimat laang to'y kawas-kaususan. Das ka na napintasak itaakalaysa ni Manong Mau. Wen nanang, napintas kayo. Kat, siya, napintasak ka di matlaan? Ay na, bagay mo launay day takawas mo anak ko. Nakapimpintas ka. Nana, rumor kayo kanon. Ing kayo na simbaan. Agur-ura yan ti pagluganan nyo. No kasta, Ah, intayon, nanang. Rumor tayon dito balay da Roslyn. Kablaawan kayo, Manang Roslyn, Manong Frank. Ay na, nakapimpintas ka, Manang Roslyn. Agyaman na, Susan. kat nagtaarmat ni Frank. Siyempre, napintasak nga inana. Wala na. Ay kablaawan kayo. Nakaragragsa ka. Kaputa nagkalaysa kayo. Oh, Manong Frank, kaslasaan ka naragsak. Umisap ka ba't Saan daklatan nga kan? Frank, please. Umisam ka. Di ka agliday akas na. Lagi-lagi pang akalaysa na. Wen mat anak ko. Tada ka maabaid ka nagiti sa mailiyaw. Umisam ka. Taday tati maiparbag. Huston, Manang. Itay pa'y ngaksang sangit ka. Angie, Kung nakadyak ang sangit, ngamdyak ka maalain. Nagkalaysan da Roslyn kan Frank. husto Angie. Nagko na ngamin ngayon tulok mo nga agkalaysada. Sa ita, agsangit-sangit ka dita. Sige lang, Angie. Isangit mo lata. Malaganan tirik mo yung isangit mo. Adda kami laang dito parakan ka. Amin dagiti regalo mi ni Frank. Kukwayon. Ay, nagaduda kita, Roslyn. Ay na, nagduduma. Kan, agkakangina pa'y agamit iti kusina. Kan, nagpupuskol nga ulas ti daduma. Wan, kukwayo amin dagita. Ngamin, nagado ti gamit mi iti balay. Saan mi ang mapaggigiddan nga usaran? Ay na, pagyamanan mi una ay Roslyn balasang ko. Katangay nagkalaysa kamin kini Frank. Ikan kayo iti kwarta. Ha? Ikan na kami manan iti kwarta, Manang Roslyn? Wan, kasapulan niyo una iti kwarta. Saan ka di? Nang runa, taagadal kanto. Susan. Wan, Manang. Amin akasapulam iti pagadalan nyo. Ibagam lang kanyak, taipay ko. Siya kun timang paadal kan ka. Aging ka ang makalpas ka iti kolehyo. Nung nalidayak, dito'y turod ti kanayon na papanak. Kat dito'y makalangabak iti presko nga angin. Kan mangag ko ti uni dagiti tumatayab, kadagiti kay kayo. Iso ang maliwliwaak. Daniel. Sumangbay man tiliday iti biyag tayo. Ngamnas kan nga agbalin tayo anatibker. Tadumteng tulat ta ti baro nga agsapa. Naliday ka man ita, gapo kan ayat.
Ngam iti masakbayan, dumteng tumetla ti lalaki a maikari aparaken ka. Agyamanak, gaputadda ka amangan andingay kanya, Daniel. Wen, anda aklat aparaken ka. Sikala ko man ni Frank, Daniel. Sikala ko man. Ni Frank, ket ni Roslyn tinaituding aparaken ko na. Gaputa nagkalaysadan. Ket sika, dumteng to timas na saysayaat ngam ni Frank. Asino tinaituding apara ken ni Angie. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy teseryetay itaalawas ang napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naliday ka man nita, gapukan ayat. Ngam iti masakbayan, dumteng tumetla ti lalaki a maikari, aparaken ka. Agyamanak, gaputadda ka amangan andingay kanyak, Daniel. Wen, adda aklat aparaken ka. Sikala ko man ni Frank, Daniel. Sikala ko man. Ni Frank, ket ni Roslyn tinaituding aparaken ko na. Gaputa nagkalaysadan. Ket sika, dumteng to timas na saysayaat ngam ni Frank. No apay anas ka na masaktan ak pailaan. Gapukan ayan. No agayat ka, namnamaam adumteng ti pan nakapasakit. Pasit na amin dayta. Tinasken, agbalin ka anatigkar, ket di ka paabak kan liday. Sa dino tinaggapuan niyo? Ijay turod, papa. Impasyar ko la ijay ni Angie. Payakas lagsang-sangit ka, Angie, balasang ko. Kwa, tata. Nagkalaysang amin ni Frank akaayan-ayat na. Apay ngay. Nagpintas ka? Ngam sa baliting kalay sana. Nagwinaswas kami, tata. Isuan nang ikalay sa iti sa bali. Ano ang mga numasikugan ti babae? Takas tamat ket ti daduma. Mabali na kasta, tata. Manyangay garod. Kasta talaga. Daniel, ingkayo iji kusina tayong kayag merienda. At dahil luto ni Simang at ambutambong. Wen, papa? Ala, sumurot kan ka ni Daniel, balasang ko. Ingkayag merienda. Wen, tata. Kasanungay, abalayan, Pedro. Saan na ka din asingaran iti utang ko? Tanagkalay samot ng da Frank ken Roslyn. Naglalaing amon ngay. Tadi ka kat singiren. Agbayad kalata. Ha? Kendi nagmanaw-awagan iti abalayan. Awan abalayan ko arupat kwarta. Ha? Kasanuan ako namti kasta abalayan? Di nakawagan iti abalayan ko nagmet. Ha? Senyor Pedro. Agbayad kalata iti utang mo. Gaputa kanayon da kayo gayam nga ikan ni Roslyn iti kwarta. Anya, ngam ko nam ide, ano agkalay sa dagiti dua, katlipata mo ti utang ko. Swerte kamitla unayen no kasta ti aramidag. Kanayon na kayo lang aruden nga ikan ni Roslyn iti kwarta. Ita, di ka pa agbayad iti utang mo. Ha! Saan na mabalin? Nasken agbayad kalata. No kasta, agurnungak pa ay sakbay abayadan ka. Basta pangaasim ko masenyor, saan na kami apapanawon ka ni Susan ijay balay, tawan pagkamangan may. Malaksid no dito'y kamin balay mau nga agnaad. Itian niya aga po? No kasta, pangaasim nga ron, saan na kami apapanawon ijay. Kat agurnungak pa iti pagbayad ko ken ka. Kasano itan, Frank? Ulbod mo't gayam ni Senyor Pedro. Kunana adi na kung singiran iti utang ko, nagkalaysa kayo ka ni Roslyn. Ngam, singiran nakbatlat ta. Anya? Ngam kitday, saan na kami apapanawon ka ni Susan? Kat orayon na ang makaurnungak iti pagbayad ko. No kasta,
Sana nagtungpal iting karina. No amok lakas to'y. Imadayo akla ko man. Awan ko mati napasamak akalaysa. Huwan nga rod Ulbud mat gayam. Dumawat ka ni Roslyn iti pagbayad ko iti amana. Ado ti kwartada day jay. Anya? Alan anak, sigurado nga ikan na ka ni Roslyn. Gapo taado ti kwartana. Papa, nagkari kayo kin ni Frank. Asaan yun asingiran ti inana iti utang nga. Apaman nga agkalay sa kami. Ngam imbabawi umat. Gapo ta sobra-sobra tit itad mo kadakwada. Sikapay gayam ti mang papaadal iti kabsat na. Saan nyo kuman asingiran ni Nana Doray, Papa? Bayan yun. Total, ado ti kwartayo. Ipagpagapuyo la kuman kanya. Ngem iha. Anya langan ti makunan ni Frank, Papa. Sana mabalin. Agbayad dalata nga uray inutenda. Iti kasta, awan met makunada kanyak. Ngam, Papa. Jak itulo kalibrilatan tidak kalagatada na ala ni Doray kanyak. Naglalaingan danda kita pamilya. Pangalak nga rod iti itulong ko kaninana nga pagbayad na iti utang na. Ket di nakmatan susuyldwan. Di kagdanag. Di kwartang matan. Siyempre, agasawatan. Nas ka namang sapulak iti panggadak. Sana mabalin namang namnamak latagan kan. Ura niya di ta na trabaho ti sarkak, basta nadalos. Agsweldo ka lata. Tulungan nak iti opisina. Kan siyempre, si kalata ti driver ko. Mangtangdanak kadipay iti sabali. Nasaysayat mo't lang dahil ti adama ko na asweldo. Juan, agsweldo ka lata. Hello, Angie. Frank? Agyamanak ta sinong batam ti awag ko. Apay nga imawag ka. Kailiw kang aminan. Diyak ka bala na di ka makita. Mabalin ka di nga kita ta. Adan asawam. Di mo riribukan ti biyak yo. Agkita ta ko ma. Ure maminsan lang. Pangaasim. Anya? Dumngag ka iti bagakan ka. No sa dino ti pagkitaan ta. Sige. Ibagam no sa dino. O sige. Urayan na. No kasta, rimwar na Angie. Wen manong Daniel, ada ka no kasarita na tao. Kasta gayan. O sige. Umayak to lang nga roda ni Jebalayo inton rabii. Wen manong. Ayan ni Angie. Sika? Apay ngay may ka dito'y parlor, Miss Baknang. Agpapukis ka di? Ayan ni Angie ko na. Rimwar, ada ka no kasarita na tao. Ada ka di masapol mo kankwana? Dagiti awanan bain. Amangan no nagkita da adwa. Anya ti kunam, Miss Roslyn? Nagkita da Angie kan Frank? Naka-off ti cellphone ni Frank. Kan awan mat ijay balay da. Kan awan ni Angie ditoy. Kaya't naasawan. Nagkita da. Nakadanon tan diti kabangibang alugar. Kat hotel to'y simrakanta. Awan makamam mo ka data titoy. Ita, anya ti pagsaritaan ta. Kaya't kala amarakop kan maagkan, Angie. Kailiw kan. Anya. Angie. Angie. Saan ang maiparbang da ito'y Frank? Agam simurot kang kanyak, saan ka di? Kaya't nasawan. Ay atin nakpailaang. Juan, ay atin kapailaan. Ngamjak kayatan ti masaktan pa'y. Angie. Frank. Ure maagkan kan maarakop ka lang. Saan? Nagbidutak gayam iti isusurot ko ken ka. Umuna ako na rumuar. Saan? Pangasim. Adan asawam Frank. Aglinipatan. Jak kayat amaylaw anta. Gaputa sigurado ang nariribok to tibiyag ko. Sige, umuna ako na rumuar. Anya? Dayto yan ti maudi apa nagkita ta, Frank. Di ka gibuong! Sa dino tinapnapanam. Apay adyak makontak ti cellphone mo. Nalubat. Sa dino tinapanam. Inawagak tinam. Ngam awan ka kano ijay balayo. Ita, sa dino tinapanam. Tadi ka
nagpakada kanya. Adala kinasarita ka tao. May sagayam. Asino? Naskan ka di pa nga ibagak? Ni Anje? Ah. Napan kayo nag-hotel? Sumardeng kan. Di mo iraman ti sa bali a tao. Ha? Iti kanito amadoktalak nagsarsara kayo kini Anje. Ha? Nasaysaya at laangan agudasak tibiyag na. Anya? Laglagi pam data, Frank. Saan ka aluklukon? Iso adyak kayat aluklukon nak. Saan ka luklukwen? Adon ti gastos ko iti pamilya. Siyak ti mang papaadal iti kabsat mo. Ket adon a kwarta ti ininted ko iti inam arupat kwarta. Huh? Iso adi nakpadpadasan alukon. Tadi kay tumapakawan. Ay ayatan pa lang ni Frank. Iso asimurot ka kankwana. Juan Daniel, ngam na imbag tanaka-amiri sa kadagos, katrimwarak iti hotel. Dakkal abiddo ti isusurot mo kankwana. Daniel. Saan mo nga ulitin? Si kamot lati madadael. Juan, Daniel. Ala, umunig kan. Tagawid akmaten. Rabiin. Sige, ket agyaman iti isa sa rungkar mo. Domingo inton bigat. Rumar tayo. Intay makimisa. Ka nagpasyar tayo. Siyak ti makamo iti gastos. Ha? Sukunan kayo kaniminda inton bigat. Ala, agawid ako. No kasta, sukunan na ta ni Manong Daniel inton bigat, Manang. Juan. Sa bagay, ada ko tsena. Ay, amom ka di, Manang. Madlaw ko nga agayat kan ka ni Manong Daniel. Minda. Wan, Manang, kan makita nga bagay kayo. Sumarding kan. Noan niya laditan ti sasawam. Manang, lipatan mo ni Manong Frank. Kat sursuruam nga ayatan ni Manong Daniel. Agbagay kayo launay. Alakit din. Maturugtan. Tapno masapat ang agriing inton bigat. Sige, Manang. Good night. Ala, rumortan. Mapanta makimisa. Mapanmadanan ng kansusan. Agsasabat tayo, Jay. Tamo ka di ti inam aman nugal ti makimisa. Nabayagan nga insardeng ni nanang ti agsugal. Naimbag man. Tadi na insalda ti kararungwana kin ni Satanas. Tapno lang ang adda pagsugal na. Anya? Okay. Agrubat tangarutan. Tamapanta makimisa. Pumanaw tayo pa lang dito. Atindaran tayo lang ti may kadwa amisa. Apay. Apay, Manong Daniel. Liklikan tayo da Frank. Nakita ka simrak da dita simbahan. Kasta ka di? Ngam, anya ko, Manong. Intayon. Agsubli tayo iti may kadwa amisa. Ala, agkape tayo pa eh. Nagbanglo ti kape da dito ya. Wan nga rin, Manong. Agyaman kami kan ka, Daniel. Sika ti mangliwliwa kada kami. Napudno ka agayam. Kastamat ti ko na dagiti gagayam ko. Nagasat ti babae ang makatakunay-nay mo. Agpaaram ka ngamin kan kwa na Manang. Minda. Aguro ulayak lata kinimanang mo, Minda. No sikat agbalin abayaw ko, Manong. Ay sus, nakaragrag sakak Taapay. Ngamin, nakasingsingpet ka. Saan laaday ta? Nataer ka pa'y. Pagkat katawagin nakmanan ako nakminda. Alakit din. Ibusan tayon ti kape tayo. Tama nga no agbaaw. Kan amang ano maladaw tayo iti maikadwa amisa. Ay na, kastoy ko maakanayon. Tunggal agga po tayo ang makimisa. Ilibre na tayo ni Roslyn iti restaurant. Wen nga ron, agkakaimas pa iti in-order tayo. Awan parikot iti daytan. Ket dagiti ditay may boss, yawid yun. Isupay. Ay kanwan gayam. Mabalin ka din nga ikanak iti kwarta, Roslyn. Anya? Uray siya, Manang Roslyn. Kasapulak ti kwarta para iti pagadalan. Kasta? Okay, ikan kayo. Namnamauklatan adumawat kayo, itaan nagkikita tayo. Di mo ikan.
Ay, saan ka kumud kontra, Frank? Manong, kasapulak ti kwarta. Siya kung timang Ted. Bay amon, Frank. Ikaklapay dan. O sige, mangantayo pa'y nanadoray. Sakbay nga ikan kayo iti kwarta. Mabalin ka din ngagbalbaliw kayo, nanang. Amok ngagsugsugal kayo pa'y lang aging gaita. Aha, ay, kwa. Bareng mga baka, kat mabayada kung ti utang ko ka ni Senyor Pedro. Isulaan ti jak pa'y nabayadan. No diyo kayat nga umadayo agbalbaliw kayo. Kwa. Ikang kayo iti kwarta pagpuunan nyo iti panaglakoyo. Mangkita kayo iti pwesto ang mabalin nyo paglakwan iti natnateng. Iti kasta, ada pagtaudan ti kwartayo. Adi kay kat dumawdawat ka ni Roslyn. Sige. Agbalbaliw kayon. Tano saan? Pumanawak. Mapanak iti sa bali a lugar. Anya? Ket iti kaano man, sa anak ton ngagsublipay. Agbalbaliw nga ta ni Nana Doray. Gagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teserye tayo itaalawas ang napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, di masakbayan. Ikang kayo ti kwarta pagpuunan nyo iti panaglakoyo. Mangkita kayo iti pwesto ang mabalin nyo paglakwan iti natnateng. Iti kasta, ada pagtaudan ti kwartayo. Adi kay kat dumawdawat ka ni Roslyn. Sige. Agbalbaliw kayo, nanang. Tano saan? Pumanawak kat mapanak iti sa bali a lugar. Anya? Kat iti kaano man, sa anak ton ngagsublipay. Kwa, nulakit podno nga ikanak iti pagpuunak. Di ang negosyo Diyo sayangan ti ipay ko kada kayo apanagtalag, nanang. Nagpuskul at talaga ti rupa ti inaman niya. Nagdawat manan kanyak iti kwarta. Di nala mauray asyak amismo ti mangtagkan kwa na. Saan ka di akasta ti kayat mo? Ti ikam ita iti kwarta. Tapno mapatgan ti kayat mo ngagkalay sata. Wan, ngam sobramat. Awan babain na. Basol mo, tainik kam. Mabalin mo't adi mo ikan. Ikaklat na. Tapno awan maibagan na. Mitlagayam. Ngam apay nga dapay lamasaon. Talagamat ngamin ang nagpuskul ti rupa ti inang. Tapno di ka nagsaw iti kasta ka ni nanang. Di mo ikikan. Ura agpakaasikan ka. Ura syaktong timangtad. Anya ko matinagdumaan na. Ti kwartam kat kwartak mat. Ti kwartak kat kwartam. Agtrabaho ak. Kaya't ko dati agsweldo ak. Diyak kaya't agtawad kan ka. Tasaan ama ko na asweldo. Oh, adto iti kwarta amasapol mo, Susan. Apay nga rod amasuron ka. Apay, agbabawi ka amang papaadal kanyak, manang? Nagbabawi ka. Ibagam lata Tamabalin ko matagsardeng kat. Narigat mo't numapilpilitan kalagayam amang ted iti kwarta. Wan, talagang agbabawi ak gayam amang papaadal kan ka. Ha? Numabalin, isardeng kontimang tedkan ka iti kwarta. Ngamin, gastadora ka, kunamlanbak nang ka. Anya? Ha? Manipod ita, ni Frank timang ted iti kasapulang. Saan asyak? Awan babain mo. Nanang, manumatan abulan ngaglaklako kayo dito talipapa. Nagbiit nga imadutila ko yung Wan anak ko, mabainak ngaminan ka ni Manong mo. Iso nagam amirisa. Nasken nga agagata, tapno addalat ta maurnong ko apagbayad ko iti utang ko kani Don Pedro. Isulaengen tinabati pa'y anakautangak. Kat, adda ka din naurnong yo? Adamot kiti base. Inakto manan ibayad, ta isupay amaksay. Kat si Kangay, kumusta ti panagadal mo? Ayos lang, nanang. Igaud mo ti agadal, tapno awan ti makunaken ka ni Manong mo. Taiso itan ti pagtataudan ti masapsapul mo ijay pagadalan.
Manang Angie, awan ka di pailang ti panagayat mo ka ni Manong Daniel? Di mo pala sungbatan. Sayang numaagaw ti sabali. Anya? Apay nga apuraan nak aya. Ang mga no adamang pikot kan kwa na manang. Sayang. Unay kan aya. Isuti kayat ko aparakan ka. Mala. Bayam, taamirisak anaimbag tirik na. Papanam ka di man ng Daniel. Nabanog ka nagapoy di garden. Ngam nakapalas kamat. Mapanak ije balay da Angie, tatang. Sarong karak la ida. Ken inak ida ikan itinateng kan prutas. Apay, di nakapay ka di sinungbatan. Saan pa'y, papa? Amang ano di nakakayat. No di nakayat ni Angie. Anyang arud na'y. Maklon ko. Nalabit asan ada kami tiyag kagasat. Apay ka di anarabyan ka si Mangpan. Nagkita kayo kini Angie? Kanayon ka dilatan apagim imunam ni Angie? Wan! Gaputa aging gaita. Isupay laang tilinaon ti pusom nga agpapan ita ama si kugakon. No nagsikog ka man, gapu matla dahi tayo iti pagayatam. Ken husto ka. Aging gaita. Nilat ta Angie ti ay ayatek. Ken ad dapay asaan ka amayat gapu iti ulbud nga amam. Anya? Imbaga na idi nga no agkalaysatan. Lipatan nan ti utang ni nanang kenkwana. Ngimsan met? Duamok la ko makasta. Imadayo akla ko man. Anya? Adan trabaho. Iso asan mong itan nga igam titenged ko. Di ka agaramit itijak kaya ta isina ka. Frank? Saan ka nga ay ayatan? Ket nagbabawi ka nang ikalaysakan ka. Ni Angie ti ay ayatek. Saan asika? Hello, Mando? Wan? Di kagdanag. Apaman ngagbaligi ka. Itad konti kwarta. Wan, Mando. Ukwayo ti amin agundaway. Wan, basta laglagipan nga awan pangibagbagaam asabali. Tapno maprotektaran tinagan ko. Okay. Bye. Mapukaw to ni Angie iti imatang ni Frank. Diyak itulo nga dasabali a babae iti puso na. Siyak lang. Ada tao, mabit la ang Daniel, inakilo ka tiritaw. Sige. Ha? Sino kayo? Angie, rumor ka. Andala kayat ni ngay baga. Ha? Oh my God! Ay! Tikan nyo! Naawa na nagtipot. Oh my God! Tibo ko! Iba't ang tibo ko! Asino tinangbilin kan ka nga italang mo ni Angie, ha? Kwa! Awan! Asino? Sige, ibaga ko na. Ni Roslyn. Tinangdanan na kami kaniko daw. Nakataray. Anay. Apay akayat ni Roslyn akam maganyo ni Angie. Diyan mo. Basta tinangdanan na kami. Inapot ti lalaki ti agong ko baba ni iti panyo. Kat napukaw ko ti puot ko. Inalak iti video ida. Kat nabatad ti kinunana at tinangdanan ni Roslyn. Ni Roslyn tinangtangdan kadakwada. Kam maganda ka kano kuma. Kat idatagda ka kenkwana. Saan latangag sardeng ni Roslyn? Idinto ta asawa na lang arutan ni Frank. Anya ti plano mita? Agkalaysatan, Daniel. Anya? Wan, agkalaysatan. Tapno sardeng anak ni Roslyn. Jak umanugot. Di kagdarasudos, Angie. Sana day tati solusyon. Ikamang ta iti pulis tinapasamakan ka. Ada video kas pamanagnak manang. Agkalaysatan, Daniel. Day tati pangadeng ko.
no addan asawag. Sardengan nakmat siguro ni Roslyn. Kumusta, Kim? Paramid ko kada kayo, idirabi. Pasensya, ma'am. Saan kami nagbaligi? Anya? Awan pa'y serbiyo anatang danan. Kat jay kadwak, ma'am. Timarayan. Naging gayet na kadyak makontak. Awan pa'y serbiyo. Isublik ti kwartam. Saanan? Basta ti kayat ko. Kamagan nyo. Kat ipan nyo iti imbagak apang ipanan nyo. Rumor tayo ta. Ada sabton tagayam ko. Itaman pa'y nga awisan nakarumar. Idinto tadinak pa'y pulos inawis ngagdi. Nagsagana kakit din. Okay. Urayan kay ti kotse. Sige, Frank. Agpilasak lang. Ayan dagiti gagayam mo ako na. Kaya't kumat-ida ama-am-am mo. Sumungadan. Anda kamin. Kumusta? Angie? Nakigtot ka nakakita kanya, Roslyn. Frank, anya ti kaya't asawan da ito'y. Siyak tinakisarita kini Frank. Tapno agkikita tayo, Roslyn. Sinayang nyo lati oras ko. Dita kayo. Oops! Di ka pumanaw, Roslyn. Di ka agdanag. Kaya't kala makasarita. Awan dakas nga ramidakan ka. Nang runa kat masikog kan. Masikog ka lang harodan. Ngam pagaramidan nakpailaang iti dakas. Saan ka kadipailaang a kontento nga inkalay sana ka ni Frank kat masikog ka itan? Apay. Madlaw mo kading aging gaita kat siya pailaang ti ay ayatan ni Frank. Dayta ti rason apakamagnak kadagiti tao. Anya ti sasawan. Ada video mi, akas pamanaknak Roslyn. Nagpudno tay may sa ataong, asikatin ang tangdan kadakwada. Saan apod na dayta? Frank, tulungan na kuma. Isakit na kumamat nga asawang. Kasano na ka nga isakit ni Frank? No saan nakamat nga ay ayatan? Sumardang ka! Roslyn, kasano na ka amaayat ni Frank? No nagdakas ka matatao. Aday tala kwartam ti pagkarit mo. Nita? Iti ka nito nga dadakas sa mapasama kanyag. Sikati numero 1 akang maganda kiti panakabagiti lintag. Sana nga gunay ita, kontrakan ka. Gapo ta ipagpagapok iti sikog mo. Kastamutan ka ni Frank. Ngam no ulitam tupay. Saan kan nga trasan? Kan kayat ko nga ipakaamukan ka. Nga kalaysa kamin ka ni Daniel. Juan? Agkalaysa kamin ka ni Daniel. Kat numang riribo kan tupay. Saan da ka nga atrasan, Roslyn? Gaputa kabaulan da ka alabanan. Frank, addanton anak yo. Ornosan nyo ti relasyon nyo kasagasawa. Agkalaysa kamin ka ni Daniel. Kat masigurado anaragsak to ti bangonan mi a pamilya. Kasta kayo kumamat iti asawam. Angie. Ayatan kan ipatag mo ti asawam, Frank. Isurom iti nasaya at akababalin. Iti kasta. Dinan ulitan ti agaramid iti dakas. Ngam, sakbay na. Kaya't ka pa asagutan, Angie. Anto yun? Sing-sing. Daniel? Paikalay sa kakadikanyak. Juan, paikalay sa akan ka, Daniel. Dagi adwa. Iti sangot asinagutan ni Daniel iti sing-sing ni Angie. Talaga? Masahira ka. Ngam nasin nga klonet. Asa na ada kami kagagasat ka ni Angie. Hoy, Frank! Apay adi kagsao. Wano? Nasair ka itinakitang kadagiti doon. Sana ka nasahira. Panagkita kat isuda ti may kanit itunggal maysa. Amok ama ipaaya ni Daniel itinanamay a panagbiag ni Angie. Maipaaya na tinasaya at masakbayan para kanwana.
Iti dahit na ang panagsarsarita. Talaga masair ka. Aglonak, masairak. Gapo tayo ayatek ni Angie. Ngam aklonak tigasat ko. Asi ka tinagtinagak. Kit ita. Iti ka nito apagaramid ang pailang ni Angie iti dagas. Jak agpangadu amang isinakan ka. Anya? No di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga amapukaw akong iti imatang mo. Pakaragsakak unay, gapot pa ikalay sa kakanyak, Angie. Day talaan ta amang ano saan kanto anaragsak. Saan ka anarigat nga ayatan, Daniel? Angie, Husto ti kabsat ko. Nasika ti pakiasawaag. Saan ak tungag konsumisyon? Gaputa nagagat ka. Nasingpat ka pa'y. Kat paikalay sa akan ka. Kat saan ak tungag babawi iti dayta. maragsakan ak unay amakangag iti dayta. Agkalay sa nga ruden iti mabiit. Ngamsakbay na. Kayat ka pa'y apagdamagan, Daniel. Awan ka di matlaang ti makatubang iti panagkalay sata? Ha? Gaputa amangan no agkalay sata. Ngam addamat gayang makalapad. Iso nga itapay. Kayat ko amaamuan. Adda nga talapad, iti kalay sa da Angie, kan Daniel. Gagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sakbay nga agkalay sata, Daniel. Kayat ka pa'y apagdamagan. Awan ka di matlaang makatubang iti panagkalay sata? Ha? Gaputa amangan no agkalay sata. Ngam adamad gayang makalapad. Iso nga itapay, kayat ko amaamuan. Awan. Maipasiguradom ka di dayta? Sipud pa'y. May salaang ti inayat ko. Si kalaeng. Saan akon anagaram iti sabali. Gaputa si kalaeng ti ay ayatek. Ngauray amok nga addaan kan iti kaayan ayat. No kasta, awan nga rod tilapad apa ikalay sa akan ka, Daniel. Itatanalpasan ti kalay sayo. Kaya't kung agdaad kayo ni ti balay, iti kasta agbalin anaragsak na ito apagtaengan. Nabayagan na nakaulimag na ito abalay. Anya ti makunam itinakunan ni Papa, Angie. Sige, Papa. Umanugotak. Ngam kasanon ti balay mi. Sana parigod na ita. Tagawid kayo matlay jay sagpaminsan. Mangala tayo ni ti caretaker. Sige. Kasaritak ti kabsat ko, Papa. Sana ko nasumuro ti jabalay ti katugangan manang. Kasanon to'y balay? Adan to ag-caretaker dito ay. Kayat ko apat ganti ama ni Daniel. Tapno awan masauna kanyak. Ngam kayat ko asumurot ka kada kami. Tadyak kayat ama isina ka kanyak. Okay laang. Uray sa balin ti pagnaadam manang. Kabailak matibagik. Saan ang mabalin? Inton adan ton pamilyam. Dito'y kayon to balay nga agnaad. Ngam no ita, kayat ko asumurot ka kanyak. Jak kayat ama isina ka. Saan tong agtal na ti panunot ko amang pampanunot kan ka? Alangarod manang, agtong palakkan ka. Susan, dito'y kapailaang talipapa. Aglako ka, tabapanak iji ospital. Ospital? Kunayo nanang? Naragsak kayo man. Ay, nahanagan ni Rosleng. Kat babae ka na. Kasta tinyawag ni Manong mo. No kasta, nagpas nga'y gaya man ni Manang Roslyn. Wan, iso nga agbantay ka pailaang dito'y talipapa. Tamapanak iji ospital. Inak mangipan iti daddo maakasapulan da. Agyaman na, tayo may kayo, nanang. Wan, balasang ko. Ayan ka din ni Frank. At dala na pan na ginatang, nanang. Ay na, nakaturog gayam ti apo ko. Kaya't ko mga ubang,
ang mga numalukag nagsangit. Ay, anya nga'y tinaganti apo ko. Roslyn Frank, nanang. Ha? Roslyn Frank? Naganyumat ka ni Frank? Kasta tiyong panagan ni nanang. Hala, kat mayat nga rod balasang ka. Kasto'y gayam ti aganak, nanang. Nagrikat. Ay, katuwan Ngam na punas amin asakit anariknak. Idi nakita ti anak mi. Addan anak yo. Kat sapay lakuma, tanaragsak kayon nga agasawa. Nanang, pakawanandak iti kalabas. Nagbalinak abastos a manugang kada kayo. Ha? Kastaak mo't balasang ko. Pakawanandak mo, tanagbalinak arupat kwarta. Ngamdo ita, talaga ang nagbalbaliw akon. O nanang, agbalbaliw tayo para itinasaya at amasakbayan tayo. No kasta, agadal akon manang Angie, manong Daniel. Wen minda. Da kami ka ni Daniel timang paadal kan ka, ading ko. Agyaman ak no kasta manang. Kayat mi amadaan ka itinasaya at amasakbayan. Iso nga igad mo kumati agadal, ha? Wen manong, ikarik, igaad ko ti agadal. Nakasangpat tayo dito'y balay, manipod ospital. Iso nga ginanakan, tagluto iti kanam. Kayan kabayatan ang nakaturog ti anak ta. At damat ti katulong agluto. Kaya't ko siya ti agluto para kan ka. Agyaman nak, Frank. Nakaragrag sa kakitan. Gaputadan anak na. Kan marik na ngay ayatin na kon. Naaklon kon asa na para kanyak ni Angie. Kan nagbalbaliw kan. Iso na sursuro kan ngay nayat. Sabay la kumaa. Tagtultuloy ang ti panagbalbaliw mo. Juan, ikarit. Saan kun adang ran ni Angie? Kan nasaya atan ti panakilangan ko iti kabsat kan ti inam. Kastamatan iti tattao iti aglawlaw ko. Nasaya no kasta? Diyak kaya't amapukaw ka kanya, Frank. Nang runakit adan anak ta. Agyaman no kasta. Itatadan anak ta. Baliwan ta ti mangrugi. Padakkelan ta ti anak ta iti nasaya at asursuro. Allah! Nag-cute ni baby. Ubag ko man. Bayam, ta nakaturog pa'y laang. Oh, abalayan. Ata kayo gayam. Ay, wan, Senyor Pedro. Umay misarungkaran to'y apok. Apo ko ta, kunam Ha? Ay, uuwan. Apo ko ta, kunak kuma. Oh, Susan, kumusta mo ti panagadal mo? Nasaya at mat, senyor. Igagaad ko ti agadal. Ala, igayad mo ti agadal. Tapno agtrabaho kanto iti negosyo. Alaan kanto kas may sa akatalak. Ha? Basta igayad mo ti agadal, ha? Wen, senyor. Wen gayam abalayan. Tiudi mi ti utang mo kanyak. Saan mo nabayadan? Kati ibaybayad mo kanyak, ipaay kumutlaang para kini Susan, para iti panagadal na. Ha? Manipo dita, agbalin tayo kumananaragsak, gaputaadan apo ko ta, abalayan. Ay, uwan, abalayan. Manang Roslyn, agyamanak ka, ha? Ngamin, no digapukan ka, saan ko kumaan na ay tuloy ti panagadal ko. Ngam ita, ti kabsat mon ti mangipapa ay iti kasampulam. Kat ikarik manang, agadalak ana imbag. Para matlaang iti masakbayam. Manang, apay asaan kan asuplada? Nakaan-anos ka itan iti panagsarsaritam. Apay, kayat mo ka di asuplada aklatan? Ay, saan Kinapudno na, manang. Ad-addan apimintas ka, iti imanos ka. Anya? Iso nga ita, na in love ni manong kukan ka.
Pagyamanak unay. Makitak itan tiragsak iti rupa ni manong ko. Iso naragsak kami mat kaninanang. Wan, agbalin tayon anaragsak, Susan. Sorry mat iti kalabas, manang. Gaputan na puskol ti rupak akanayon nga agkid daw iti kwartam. Idinto tapangilibrek lang kadag iti gagayam ko. Takayat ko lang tagpasikat kadakwada nga ado ti kwartak. Ngamno ita, ammo kun ti aginot. Saan akon agastadora? Nagbalbaliw akon, manang. Nasaya at launay, Susan. Maragsakan at, tanagbalbaliw kan akas kanya. Adda na pagsaritaan mi kiniminta, Angie. Nga niya. Umadanin ti kasangay mo, ket rambakan tayo. Naskan ka di pa'y? Mangangay tayo iti party dito'y balay, ket awisen tayo amin agagayem tayo. Mangparty tayo iti baboy. Ay, saanan? Birthday laang mangparty kan iti baboy? Anya ko ma, ket adamot baboy ni papa ama parte. Kinapod na, dayta ka no ti regalo na ken ka. Ha? Awisen ta da Frank and Roslyn. Anya? Wen Susan, umay kayon to iti inam. Nakababain mo't, no umay kami iti kasangay ni manang mo. Agpagayam tan saan ka di? O, di welcome kayo latta. Agpagayam ta nga rudan. Sige. No di ka umay, saan ko nga ilibre ti manicure mo ita? Anya? Ala umay kami ko ni nanang. Sika at talaga. Ala nga rudan, agsimpakan tadalo sa akong tikukom. Naragsak ka pa nagkasangay mo, Angie. Naragsak ka pa nagkasangay mo, Angie. Agyaman at tadimaray kayo. Awatam ti regalo mi ka ni Roslyn. Ay, naggastos kayo pa'y. Ala, sama da ito'y. Manumidla day tangay. Para ken ka day na. Ken kastanda ti pa nagkakapya tayo. Ha? Gusto ti asawa, Angie. Kaya't may ti makikapya kada kayo. Ariglado. Kat maragsakan nak iti dayta nga imbagayo. Ala, awatik dayto arigalo. Kwentas data at 24K. Kat sapay ko mata magusto. Nabalor man kan saan. Magusto aklat ta. Tinapatag, nagtaod iti puso. Wan, nagtaod iti puso mi kini Frank. No, basta nga Rod. Umay kayo. Agsasamo tayo iti lamisaan. Rambakan tayo di pa nagkasangay ko. Adeng, madam, umay kayon. Gumatang kayon iti lakok adatang. Sa diwad ang itoy. Abalayan. Abalayan, si kamot gayam. Nalagip ko ti magas dito'y talipapangayan mo. Ket, inggatangan ka iti merienda. Hindi, pagyamanak Atoy, awatem. Agmerienda ta adwa, abalayan. Saanen, agmerienda kalatan, tadapay pag nakita. Mala, inakaon. Sige, abalayan. Nagbalbaliw at talaga ni Senyor Pedro. Indagasan pa yun iti merienda. Oh, kasano, Angie? Agpakada kami matan. Sige, agyamanak iti idadarayo. Naragsak manan apa nagkasangay mo. Agyamanak. Inton pabunyagan mi ti anak mi. Kayat ko ada kayo kini Daniel ti may sa aninang kaninong. Awan parikot, pagyamanak no kasta. Kanuan gayam. Sapay ko mataagbalintaan na singad iti tunggal may sa. Apay kit tinasaan. Nagbalbaliw akon, Angie. Kat kastoy gayam tirik na ti agbalin anasaya at atao. Naragsak ti kaungkan. Husto ka. Kat mataginayon day ta aragsak. Naagtultuloy ti kinaimbag ti panagpuspuso. Ay, nabannog ta at timulong anagidalimanek, Susan. Kat, anya ngay nga Rod. Kunak nga minasan kan at tumulong, ngam timulong kalat tamat. Anya ko ma. Tumulong ak agpagayam takot nga Rod.
Sige. Sana bali. Tamaturog akmat dito ayan nyo. Sumipngetan, isuadikan palubusan nga agawid. Nagmayat gayam dito balay damanong Daniel, anya. Nagado akay kayo iti aglawlaw. Naglawat ti gardenda dita baba. Nagmayat dito ayanda. Wan, baka ay ayo ti agnaed ditoy. Isu ama gusto ti agnaed ditoy. Kanayo naktunga umay ditoy. Nangruna no awan klasik. Iti mabiit, agin rolak tumatan. Ituloy kon ti agadal. O di nasayaat. Iti kasta, kanayon tan nga agkuyog. Nakaturugan ti anak ta. Iso maturog tamatan. Juan Frank, nabanog ka ng isalakan ko na. Si kamot ngamin ti kayat na. Tano siya katagsangit mo't. Kaslaam mo na ti aglampay. Uwan nga ron. Ala, maturog tan. Oh. Nakaragrag sakak, Frank. Nagpay dumaaragsak ti marikrik na. Apay? Gapot na marik na kun ti panagayat. Kan panang ipatag mo kanya. Uwan, Roslyn. Ay-ayatan, kan ipatpatag ka. Di nak manasidgan, Daniel. Diyak magustuhan ti payud mo. Anya di tabang banglom? Di ginatang mo abang banglok. Nagpabangluak tarumwar talakit nga rod. Mapanta makimisa. Diyak magustuhan di tabang banglom. Apa yan? Aguray ka. Amin anabanglok at kaguram. Di mo kaya ti angot ti bawang kanda dumapay asidain. Kayat ka di asawan day ta nga aginaw kan? Uy, day ta tipod no. Ha? No kasta? At danton anak ta, bakit? Katwan Oh, bakit? Maragsa ka na. Di nakarakupan. Diyak magustuhan ti banglom. Inkasukatan day ta kabus mo, binukbukam iti banglo. Wen ka di. Sige. Inaksukatan to t-shirt ko. Oh, Angie, Daniel. Nagraranata yun ito isimbaan. Naimbang nga orasyo, Angie. Daniel. Kastamat ka na kayo. Roslyn, diyak magustuhan di tabang banglom. Ha? Ni, apay ngay, kit nagbanglon tupay. May saa kang inaan abang banglo daytoy. Uray paray, diyak magustuhan. Sapay irigalo kumakin katay maysa. Ngam saanan, tadi mo mat kaya tibang luna. Aginaw ngamin. Iso apasensya amon, Roslyn. Ah? Uy! Congratulations! Katsika, obam ta anak mo. Wan, itaa baby pa lang. Irwam min iti simbaan. Nasaya at launay. Agyaman at iti Diyos. Takamaudyanan na. Kat naragsak kamin kin ni Frank. Nagasatak. Tanasingpat ni Frank. Kablaawan ka. Kat oray siyak. Nagasatak mo at tanasingpat ni Daniel nga asawa. Ala, umunag tayon dita simbaan. Tayin tayo agyaman iti napintas agasat nga impaay ti Diyos kada tayo. Takamaudyanan na. Naragsak tayon. Kaya't ituloy tayo ti agkid daw iti panarabay ti Diyos. Tapno da ito'y naragsak agasat tayo. Kaya't agtultuloy. Ditan gagayam, tinaggibusan, teserya tayo itaalawas anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan.